tēnei, tō tairoa, ko o tākou, e au miha tēnei, tō tokatu, ko piopiota, hi e au haro. Tēnei, tō anui, ko matau e kororipo mamai koe, ki kone ki te ti, hi a waiari hei aha. Iki ai, he wehi to te takata whainoa. Ti hei Māori ora. Tēnā rā koutou katoa. Tuatahi ko tēnei karakia hei timata tēnei kaupapa nunui o te wā, te wiki nei. Mai e te tipua, mai e te tapitu, mai e te kāhui o ngā riki, mai e te tāwhiwhi o ngā atua. O e tāpina te Māori ko te Māori āhua no nei. Kei runga nei taura, kei runga nei tauira, kei tau te Māori, kei runga nei tama. Ka puta ki te whae au ki te ao marama, uhe, uero, hara mai te toki, haumi e, hui e, tae ki e. Nō reira, ka nui te kōtaku nā kau e tuana ki mihi atu ki a koutou katoa mō tēnei wiki nei, ko tēnei te tau toro te kau ngā tau o te Polyfest. Ngā mihi atu, he rā whānau mō tātou katoa, toru te kau ngā tau. O mai te paki mō tēnei tau, paki mai ki runga tēnei taumata. Ai, me ki anō tēnei te wiki o te reo Māori, i mauana e rā tauka i tuku ihua ki a tātou mō tātou nei mātua tūpuna. E mauana e rā taonga, he taonga mō tātou, e whakanui tia te reo Māori i tēnei wiki. Ai, he whakanui tia te reo Māori i ngā wā katoa o te tau. Nō reira, tēnā rā koutou e te hāpore. Koutou hākoro tai atu ki ngā hākui, whiti atu ki ngā tamariki mokopuna, koutou o ngā karangatanga maha, ngā waka, ngā reo, ngā mana. E reri ana ngā mihi atu ki a koutou ngā tangata whenua, he mihi mai o tātou nei mau ke te atu o taiahu, ki a koutou nei pūtaki maunga, me ngā whenua hora rā, me o ngā marae maha, huri no te motu, me o koutou nei karangatanga maha, tēnā rā koutou. Ki a tātou nei whananga no te moana nui a kiwa, koutou o te mautere rā, tā lofa, mālo e lelai, mālo ni, ki ora nā, bula whanaka. O nō reira, tēnā rā koutou nau mai haere mai, ki tēnei kaupapa nui o te rā nei. Me ki te hāpore puta no o te rohi nei, no tēnā, nau mai, haere mai ki tēnei whare, ki i hāpai ana tēnei kaupapa te Polyfest 2023. I tuku ana ngā mihi mō te mana whenua ki a koutou katoa ka nui ora. Me ki a koutou kei runga te pai nei, ki a koe e te minita, tēnā koe. Nau mai, haere mai, he whakanui, whakamahana o tātou nei kaupapa o tā rā nei. Kei runga te ata mera, ki a koe te koro matua, tēnā koe e Jules, koutou katoa ngā te ropu nei, kei runga te taumata. Ki ngā kura, koutou o te kura tuarua, kura tuatahi me ngā kura kaupapa, ko hangareo, ki a koutou ngā tamariki mokopona, tēnei mihi atu ki a koutou katoa, kia mau te wā, kia mau te taumata, kia mau e rā mahi tinana kōrero me ngā waiata tia, kia tātou katoa, kia karawhiua atu e rā me katoa kia tātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui i roto e nā mahi kei runga te ata mire, te mahi whakangāhau, te hāpore nei i roto tēnei kaupapa whakataitai, whakanui, whakatinana o tātou nei taonga o te waiata, haka, me era mai katoa i ngā kapa,
tēnā rā koutou katoa. Ka tika ka huri ki a rātou kua whetu rangitia, o rātou kua wehi atu ki te pō, o rātou kua haere i te wā, te wiki marama me te taunei, ngā mate kua hinga atu, kua hinga mai, ngā mate katoa haere moe mai, oki mai rā. Kāti me huri anō ki te kaupapa, o te hapore nei, he hapai ana o mātou nei wairua mō tātou nei whakaaro rakatere e pāno o ngā taoka, o ngā kura puta no i roto tēnei whare. Nō reira, tēnā koutou nau mai, haere mai, whakatau mai rā. Briefly, my great pleasure to welcome you all here on this 30th anniversary of Polyfest, which started from such small beginnings and has grown to the magnificent spectacle it is now. So welcome all. Twice, thrice to our dignitaries, one and all, the organisers, everyone who contributes, schools, the kura, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tēnā koutou katoa, mālo lelei, whakalofa lai atu. Kia ora ana tānoa ni Sambula Vinaka, namaste, aloha keta. Kamna Māori, a warm Pasifika greetings and welcome to you all. Tēnā koe te rangatira,
to Edward as the voice of mana whenua, kaitahu, kati māmoe, waiata, rabuvai. We acknowledge this land upon which our festival is being held as the land of your tūpuna. We thank you for sharing it with us and all those mokopuna who are about to take the stage. We thank you also for being the voice to open this 2023 festival in the 30th year of Otago Polyfest. I also want to take this opportunity to remember those who have been part of the Polyfest journey over the years and who are no longer with us. We cherish you all and we thank you for the many memories. And during our Polyfest week, there will be a memorial post that will be available where you can share your memories of loved ones with us. And to all our special guests, our manuhiri who've been able to join us tonight, thank you for accepting our invitation to be here. And to those who have travelled from across the motu, no mai, haere mai, a whio maia. Each and every one of you has made a contribution to this festival, either as kaumātua, a founding committee member, as a parent or a funder or a partner. And to all the performers, our mokopuna, our pepi, our tai tamariki, our rangatahi, our tai ohi. This festival is for you. It is about you, and we are grateful to you for all your efforts and your voices that you will share in your performances this week. And this year we welcome over 4,500 of you to our stage to celebrate with you your absolute uniqueness, your joy and your beauty. I'd also like to acknowledge the many families and communities who are watching Polyfest 2023 via our live stream link. Thank you for joining us online, wherever in the world you may be. Tonight is about sharing our shared journeys. As trustees for Te Mana Āhua Ake Trust, the co-chair Angelina Kiore, the trustee Fiona Matapo, and myself, Tangilima Filiti, as co-chair, we'll share more about our 30 years over the course of the evening. And with that, I'd like to acknowledge our dignitaries that have joined us this evening. And it is a privilege and an honour to introduce to you our guest speaker for tonight. As the former Minister for Pacific Peoples and long-serving Member of Parliament for Māngere electorate in Auckland, a champion for our Pacific languages and curriculum, we acknowledge the support for Pacific communities over the many years, and especially during a time when we grappled with the global pandemic, and also to acknowledge your recent valedictory speech at Parliament, as you farewelled your colleagues and also farewell to your communities that you have served. And we thank you for your tireless service over the many years to our Pacific communities. We are honoured to have you here as our guest speaker this evening. And please welcome Honourable Aupito Toi o le Sulu Sulu to Whai Sua William Seal, who will come in and address us. Thank you. Manatu o le vaiasol nei o le ngangana Māori. Mo te wiki o te reo Māori, whakaronga ke au ki te tangi tuia. Tuia ki runga, tuia ki raro, tuia ki waho, tuia ki te here tangata ti hei Māori ora. E ngā mana, e ngā iwi, e ngā reo,
e ngā hauewha, e ngā karangaranga maha, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tali tonu foi ua paia mamamalu nei aso, lele ua sauno atu le te mae whaasino i kaitahu, o le iwi e whaasino i tangata mauli, a wāwhanua mai le ele nei i le motu i saute. Le fo e mpapa ao le paia lasi i Minsta, malo, mai se la fionga ia Rachel Brocking, ia malesunga foi ia Ingrid Leary, o fai pule nei maisi, lea fio mai i vaenga ese o lo iai. Mai se foi le pulenga o le Otago City Council, po le Dunedin City Council i nei, ia malepa ia lasi wao whang poto. As our kaumatua has spoken protocol and blessed us today, I just want to acknowledge there are so many dignitaries here, but I am joined by my parliamentary colleagues, Minister Rachel Brocking and Ingrid Leary, both fierce champions of this area here, and I see Dr. Kere also Member of Parliament. I'm leaving Parliament, but nonetheless I remain a parliamentarian until October. But what a privilege it is to be here to join you, not only in celebrating 30 years of this festival, but to acknowledge the parents who began this festival with that vision of making sure that your young people are able to hold on and experience language, culture, and everything that is part of their heritage and identity. I once, Matua, was a city councillor in the great Manukau City Council until that other lot destroyed it and formed up Auckland City, the super city, thinking that a super city was going to be cheaper, but it is not. And in that council, we recognize that in order for cities to thrive, we needed to support the arts. And in order to support an entire city to thrive, you need to pay attention to where our young people are. And as a student of Hillary College, that once upon a time dreamt that we ought to be promoting our Māori languages and cultures, as well as our Pacific languages and cultures, we saw how that festival has grown from 3 schools back in 1974 to now over 100 schools receiving 100,000 people during that week. And I'm hearing numbers of 4,500 turning up to this festival. I can just see those numbers grow year in, year out. But the reason why I've always championed languages and culture, the evidence shows that. Professor Stephen May is an academic in Auckland University who has held up language and culture to enable students to thrive. If a child understands 2 or more languages, things are easier for them. But in my own experience, Matua and guests, as I've travelled in the position as a Member of Parliament, I have noticed that countries such as Europe, countries such as Singapore, these are countries who have policies where they have policies such as a child shall have the right to learn in their own language. Now, I'm not suggesting that we do that because I know that the Minister of Education will have a heart attack trying to figure out how to fund all of that. But nonetheless, the fact that these wealthy nations pride themselves in enabling young people to learn 2 or more languages, you've got to ask yourselves why Aotearoa New Zealand has taken such a long time, firstly to recognise the value of Te Reo Māori, and that there is no other place other than Aotearoa New Zealand where that language and that culture lives. And secondly, to recognise that Aotearoa New Zealand is a land, is a country firmly anchored in the Pacific and is part
of the Pacific extended family. Therefore, we need to be comfortable with all of that. If you also look to the brown population of Aotearoa, New Zealand, it is the youngest and fastest growing population. I see that in my own family. And the intermarriages that are occurring is meaning that old relationships from 5,000 years ago are now reconnecting again. And we, those of us in positions of power, whether they be parliamentarians, city councillors, or heads of non-governmental organisations, or in businesses, we have to embrace that, be comfortable with it, if we are to realise Aotearoa New Zealand's fullest potential. My final comments is to say to our young people, if you did see my valedictory in Parliament, I stood there in my traditional attire, semi-naked of course, showing that I am proud of my being tall, dark and handsome with a bit of stomach muscle, to give confidence to our young people that whatever your heritage is, but I speak plainly towards our Māori and Pacific who are often disadvantaged or often made to feel like they are lesser than others, that you should be confident about your heritage. And I was trying to say to you that if I can do it, a man or a young man from Samoa, out of South Auckland, if I can proudly promote myself and my language and culture in the highest of all decision-making forums, you should also feel equally confident about that. But the thing that I think will give you a greater confidence about language and culture is that in knowing your identity, in knowing your genealogy, in knowing your whakapapa, and knowing the connections between our people here, that will strengthen your identity as a person proudly of Aotearoa New Zealand, or as I've often promoted, proudly of Generation 6Bs, people who are brown, beautiful, brainy, bilingual, bicultural and bold. Of course, our lot of Māngere were 8Bs because our young people are just bloody brilliant. Anyway, from me, I end up by wishing you all the very, very best. And to those young people who do not speak the language fluently, it doesn't matter. Approached by learning the values of whakapapa, the values of whanaungatanga, of kaitiakitanga, or arohatanga. Learn those values and apply it, practice it, even surprise your mum and dad by washing the dishes one night without being told. Those are what's important to become good citizens of Aotearoa New Zealand. Whaumatoi se mātou whamtalanga. Nā uswakoe pese mo le tuat whaafitai to the co-chairs and the members of the organisation for organising this, wishing you all the very, very best and expressing my gratitude. Ua whawhetai, wa mali e mata e vaai, ua tasi lava oe, ua tasi lava oe, I lo unei wha moe moe. Hey, hey! Tiger! Buffalo! Tangi maile pussycat. Yeah, you guys sound hungry.
tau tuana o lo tofi mai lunga Samoa ia mua mua lea tua I mea uma Samoa ia tau tuana o lo tofi mai lunga Samoa ia mua mua lea tua I mea uma Etali esisu haka hapehe he okune kumi ai sipinai he okune kumi ai sipinai
we're just going to invite Edward Ellison back to the stage, and he will officially open the festival. Tēnei te ruru kaukau mai nei ki hai mahiti ki hai maraka tūpokono o te ruru a tere kau. He pō, he ao tāua te. Nō reira ko tēnei mihi whakatuwhiretia, Polyfest 2023. I announce Polyfest is open. Kia ora koutou.